এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এসপ্তাহমান আগতে B.Lekthe যিজনে এতিয়া মৰি গ'ল হোমগাৰ্ড তেওঁ প্ৰেছত কৈছিলে যে ইয়াত আমি যদি ডিউটি পাৰফৰ্ম কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে যি ফেচিলিটি ইয়াত লাগে লাইট নাই খোৱা পানী নাই বহুত কথা ইয়াত নাই বুলি কৈছিল তেওঁ লাগে বুলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক কিন্তু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল যিসকলে ইনচাৰ্জ হয় ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেওঁলোকে একো কাম নকৰিলে তেওঁলোকৰ দায়িত্বটো তেওঁলোকে বহন নকৰিলে সেই কাৰণতে ইনচিডেণ্টটো হৈ গ'ল হয় আৰু মই ইংলিছতে কম যে about 1 week ago this B.Lekthe, the one who has been killed now, is one of the home guards. He appealed to the Karbi Anglong Autonomous Council because Karbi Anglong Autonomous Council is responsible for managing the forest department, and the in charge is the CM himself, the Chief Executive Mr. Tuliram Ronghang himself. He has appealed for help. Help also, that is the necessary things, but he has not been given. He has not done anything for assisting the forest camp here. Now, because of that only, this incident has happened. Now, one other thing that we have to say is that the other thing, somebody also went there, unknown miscreant, also wanted to poison the drinking water in the ring well. They are unknown people. No, this is not Khasi, neither Khasi nor Karbi, somebody else. So this is also a thing to be worried about, to be thought about, and effective step must be taken about this thing. Another thing is that forest department has performed their duties. Then why should they be suspended? This is not a good thing. So far we know it is not good thing. So far the local people, the Karbis and Khasis are concerned here. They are living peacefully. There is no problem here. They are living peacefully and then they want to have the normal life. Now for returning to normal life, because it is something affected a little bit because of presence of force and all. So we are going to request to the authority in Meghalaya and Assam also to allow us to hold a joint public meeting of the Khasi people and Karbi people regarding all this matter. Not exactly those things, but mainly for bringing back normality here. Is that so? And then we request one thing that we must mention also, that now it is 2 days past. The CMEM, they always boast about their development, this and that thing, and then Team Karbi Anglong, all these things they used to say. But now, till today, they have not come to the spot at all. None of them, even the CMEM, not even the MLAs, they have come here. So this is the reason why not coming? Because they have neglected, and I think they want to create some more problems because MP election is coming. That is the reason, I think. They want to get some political benefit out of this turmoil, out of the deaths of so many people. So this is condemnable. They must come and do their own duty here. Morigol, তেওঁ এক সপ্তাহমান আগতে প্ৰেছত কৈছিলে যে ইয়াত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, আমাৰ ফোর্স বৰ কম, আমাৰ ফেসিলিটি একো নাই, যদি বৰ্ডাৰ ৰখিব লাগে আৰু টিম্বাৰ যদি ৰখাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আৰু ফেসিলিটি যিটো ৰিকোয়াৰ্ড ফেসিলিটি এটো দিব লাগে বুলি কৈছিলে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে, আমাৰ কাউন্সিল, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট টু কাউন্সিল হে ইনচাৰ্জ হয়, EM in charge to the chief executive member himself,
তেওঁ নিজে EM ইনচাৰ্জ অফ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁ কিন্তু একো কাম নকৰিলে ইয়াত নেগলিজেন্স তেওঁলোকৰ নেগলিজেন্স কাৰণতহে এই প্ৰব্লেমটো হৈছে এইটো এটা বেয়া কথা আৰু এতিয়া দেখিছো ইনসিডেন্টটো এতিয়া হৈ গল কিন্তু আমাৰ so-called team Karbi Anglong বুলি সদায় কৈ থাকে ডেভেলপমেন্ট বুলি কৈ থাকে এই CEM সকলে কিন্তু ইয়াত কোনো ইয়াত এতিয়ালৈকে অহা নাই EM লোকেল EM আজিলৈকে অহা নাই বুলি আমি শুনিছো এইটো বৰ কনডেম কৰিবলগীয়া কথা